Machiegni kendo jotend kanise ma Nyahururu kod Laikipia kwayo mondo telo maber obedie pachoka ni dongruok obedo. Jotend kanise mag Redeem Gospel opoyo okang' mar jatend piny mar chungo tich jotend migepe mag sirkal ka gikwayo ni jogo ma ibiro yier nyaka non motegno koteno koda mibadhi kapok gichako tije. Kotele koda Bishop John Gitonga kod John Kariuki gikwedo mokalo nek mosetim kod obila ka bende giloso ewi ringre ma bende oseyud nyaka sani e kar dak ma Mukuru kwa Njenga ka gikwayo nondo matut ewi nek makamago. He has listened to the Gen Zs and other stakeholders, and I think he has done very good by dissolving the cabinet, and he has said he's going to interact with different levels of leadership so that we can get the right leaders who will take this nation to the next level. So we see a president that listens to the people. We see a president that is exercising his role as the leader of this nation to be concerned in the plight of the mwananchi. Na tunamuomba atakapoteua kabineti nyingine achague watu ambao ni wasafi, watu ambao hawana historia ya wizi wa mali ya umma, na hasa katika hiyo cabinet aweke vijana ambao walitokea wakamchagua na ambao wamesikia kilio chao, ni vizuri wakumbuke, na pia aweke vijana hapo. Tungeomba ya kwamba sasa tuweze tutulie, tuweze kuwa na amani, na sasa tungeomba wanayuthi wetu hata kule kwa county government waende wasugumuze. Sasa watu waweze kufungua masugumuzo kulikuwa na maandamano, instead ya maandamano waweze kukaa kwa kikao, na ndio waanze kuangalia zile kazi ziko kule, either ya contracts, either ya tenders, na zile nafasi zingine za kazi watu waweze kuongea pale, na ndio tuweze kupatana na kuweza kuinua maisha ya wanajeshi wetu. Jariyo mitudo koda nek marimiyo moro majegni 44 Manorael Cherop Biwot ibiro dine tesendo bila kuom dara par koda chiel mabiro. Mende kaluwere koda ng'eto majal buche madoma Eldoreta okang' mane omiyo okwach kich thuolo mar dhi nyime kod timo nonro